Ari gavana wa kaunti ya Meru mwaka-inĩ wa 2017 mwaka 2022 na thaa ici turiuga king'ang'i ki magutene ntimwaririe muno no ntone musiasa na narukire gikaro nkureterete we twithira tukimenya uturo bwa Kiraito Ntumurungi akuma siasa ri bwitite na mbere yate ethirwa gitugaira umatugo tu na monopoly ya knowledge ethirwa gitwira mantu jaria githagia ja school of happiness mantu jegi gikeno ya kwikiuria muntu amburiria muntu omba kwithirwa akithomera gikeno atia ubati kwithirwa gikena naturally kiuria kiu Kiraito akithirwa tuchokerekeo. Karibu sana mutegeri wa Wero TV, ni Betoa Karimi. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana. It's been a minute. Iwega sana ntu kuona kairi. Na tuikethagia Meru na Wero TV. Thank you. Iwega no ntubo tu gwatogeni aja gwaku. Na kiuria giakwa kia mbere ngakuria Kiraito Ntumurungi tumire siasa ene. Kiraito ekutha ici. Kiraito ai undu kwingi. Mimi siasa ni weka muntu akarea kuonera dunia nene hii nandi au ndi nandi na manzo mengi mbere maitu kwaraia na Kiraito gukuria Kimeru na Kimeru Institute ko ni oni chairman wa Kimeru Institute ira tuitanguge na University ya Kemu na au ketu kada tu na kiatho na atiania twina professor Dr. John Kobia gukuria Kimeru ruteru arafu ndi chairman wa union ya vyama vyondo vya siasa ira itawa Center for Multi-Party Democracy ekora kwena kotu ya trade unions kinya vyama vya siasa vile kiama kiao itawa Center for Multi-Party Democracy ngoya tuli gukuria vyama na kumenyera democracy Kenya tekathuke na kinya twina kiatho tariki 10 Nairobi kiatho kinene sana kina nene ba siasa bonde uchuria twitite mbere katujokete nyuma kuma 1990 so kiatho kikine tubanga arafu Ruto no atampere ngwe maguta ko kinyo tro na tonyere magutene tro magutene ni ntenda ndo wa king'ang'i kikie magutene king'ang'i tumo kara magutene aikwa king'ang'i karoje so basically hicho ngwe kuita na mheshimiwa kagita karia maybe Ameru bethirito bagikumisi muno ituonero kiambirie mantu jegie school of happiness imbira na niki mtu akuthomera gikeno na ndi actually ndetire kuthomera gikeno nontu indathuri muno ndi gucindwa siasa wale muthuro ndaina muthuro ndaigwa Meru bawite wa Weru na wakiuga they are coming to make Meru happy ndaka kando mathome menye ikano kweli ni mbino ntoma kuthanirie tonto kwaria andingi cheka mitandaoni tona uskuru ethoma wa happiness America tawa happiness studies academy ngogia ikuitana happiness ithome happiness na omba wata degree kana masters kana PhD ko nda register skulu na ndathoma no mwaka yumwe gikeno na ndi tutonya kwiro tuyira kumenya gikeno ni branch ya psychology iraitwa positive psychology na positive psychology ni kuthoma thugani ya muntu na miturire yawe na ndipo gandi uruiji yungeni mantu jairi kuri mawega na muthuku kuri gikeno na muthuro na iraweta positive na negative na chungeni kuna ndi kithomo university ya psychology kithoma mantu ya mathuku iraweta psychosis yani mantu ya anxiety depression na mirimu ya mathugania but kote muntu thoma mantu ya gikeno joy pressure na kinya kiono part of life kinyono into
muntu atema ko complete yes nondinya kila no thuri tiko thura igitare on no thuruka no akena nanya okela no kena tiko kena igitare on ali no thura ali maisha ya manga kwithiro kwina ikeno na muthuro biungene yes so nande boga nanto the negative psychosis ni thomi muno manto ya soro na anxiety na ira beta depression na other mental challenges icho ndagitari bathomagera sana boga nande ni thome rutero rungi ora muntu omba kana zaidi na ora omba kuongera iwe ikeno maishene yaku na yantu wale next to you ko nande nikyo tathomire na ora nande no tukuthoma mankothomithia bangi utimba ukena uri wenka manko kene uri wenka no kenie bangi ko nande kuthire skuru na ndayo certificate ya happiness trainer na ndio tuyire Kenya atwambiriere with Happiness Society of Kenya tuna kiama Nairobi ya kuthomithia mantu twathomire na ikiama kia dunia yonthe ikinyana ndi mweri uyu urathirire ibara timen Mexico ile ntiromba gwita but mweri yona tugeta Finland ari muwonde bagikeno batirimana mwaka kuranyo gukaria tebura thithiria progress ko nande April ndi Finland kubera tugukire keno ndene ya Kenya na uro no kumenye kwali na journalist benu mantu ekano mutindo ko ni report iranga ikero turitite ngwinde so na ndire uno nkwere mo in detail we era kile mi de woku yes ero mantu ya ta nderema muntu into very complex utoma kuinjire mwake ya Kenya manka kwitha kwina njira nyingi cio ukenia muntu mbere mano manka wena mubango ya maisha yako ile tawa spirituality spirituality mantu andini yake ni nkurukie ndini mambo kwithirwa mubango ya maisha yako kana mkana purpose ne ukenia mwathani yeka ngugire chondo kulita ijoke ya mwathani yo no watukanyo ibo bango yo na yundene ya maisha omba kwithirwa yora wangari mathai ari athomere tengu ya ng'ombe ya veterinary indi kyake amwethiria wa Nobel Prize no menyera miti tiye ntathomete ko na we na passion yes na we kuwa no wiru wako na nkoro kwiri you know it was spirituality ko na manko the spirituality yes new igento kire gukiu yo ikara wiru ukagya ukiwe no nkoro ku ni we kwenda na mwaka wiru kimenya maisha yaku into kwini kiriku number 2 mwaka wiru ukithoka na jamantu anarua present moment today maisha yanarua hizi ndiaza ya yanzi ya kuthuraia imanto yegoro all sorrows na regret imanto yarakurukire na ate yakairi watinda kama tamirigo ya kurukire na tunabatakire we alafu anxiety mantu yo kuthugania ya kumakia na yote ya naru ya ruyu anxiety is tomorrow yes aruyu ndomba kwayo ndomba gukua bana bageta shukuru ndio kona wakara kama tete mirigo egoro na ruyu amekamata narua no mwanko karo thuri mwanko wa dona anxiety reta mudhuru kona thugania manto yai ya narua kore antu batobekira narua ima bangi bai sibitari baina mirimu bangi batira bya kurea ntukwe ya narua wo mwathana utethetie wokira wara bwega wekira nguci yaku wokira mbere ma chokire mwathani nka no nturi urio
na wewe na wango yo ntuku na naro we yire kuona kile ito murungi yes yo ni sawa no kiri uyora utite tate uko ene kuna ntu abaingi muno bokagira bate na India ora betite muntu okira ntulene ambira kurura wanka watuka ukiru ate na plan ko Kaya kana maisha yako ya karabwega ilo ina plan ya ntuku you know number one to that spirituality so bukara present within a purpose and be present in the present moment ai happiness ne break wa down na hiyo then number 2 wamba kuga uwekero kwenda nikiroto ikinene ya kuthiria thina nthiguruiji otweka ya etawa Mother Teresa otweka yumu wango ywaku yoro kathire thina nthigurui batikiu kiroto ikinene sana ukambiria ku kono mwanka kiroto kiu broken down kiroto vingi kidogo kidogo isasa ni kuthiria thina nthigurui inde utuge narua ikana kamwe ka karere u niko ngachura bya kora ntuko narua nitukanije mwango ywaku ejo feta ine biga dream yes ndio kana kwenda kuoli mukristo mwega wakara nyombe kuko gatweka mukristo mwega utweka mukristo mwega we agwaku utokiro ka mbambe batithwe utayikumia ndio uthomia Bible nandi those smaller dreams yoroga ukabatithwa right ikora uti yanjara gweta Mombasa omba kuma njeku miyo nitete Mombasa ere mbere mama ngo Kinyankobo no mwanka kuma njagu Kinyankobo ikenda wata matatu gweta Nairobi nandi kuma Nkobo okurukire mbu kinye mwisho ni yuka wata SGR witeko Mombasa banani mwanka hizo na simora njani umbulikio njani kenda final kinyako kwenye maisha yako na mwanka hizo na steps ilo geta kenda kiroto kiro kwenda hiki nini kiomba kuujora that's number 1 number 2 physical itawa physical well-being kumenyera mwiri utimba ukena ukwite and then the person cannot be happy right manko yo we moyo no ina afya njaga ko manko imenyere mwiri wako ko no manka olebo bwega alafu ukarebo bwega tinda wa mami ko mirimo yako yenu of course ko no manka idoro ina exercise kulibia na to manka witenjimu kana kalinyo bira kuria jeta wa informal exercise kinyo geta kulema mundene na exercise odivia wata kugora sukari kanti witete amaguru na exercise ogitate you have walked toriamwe ko mono to emphasize this informal exercise munka kimwere yuri on motion are we together alafu bya kora nabyo kuri bya koroka arabikora yana sumu sidio ili wingi tugora ndukene ni yo processed iyo bikora trant mirimwe kwigwa ina cancer ina diabetes angai nai wera kwara ilio close to nature bitware ya gatene ni ilio bibiega nandi ukona na betu barenda kula chips nambi ukaruga kithanda utugonda ukiona sidio na mana gwe na ruguru ni ro bibiega ina no tutathomire kithomo nusu ira tukore irio bia toretera thina kana nuragire mbeca na ndugo ri ya nyama ntuko cionthe wo gakuaraka nonto nyama itibwikore wa ntuko cionthe of course no ntuko ciandoroko nambi so ira kumenyere muno bia kora biro korea because no kunindi afya alafu no bwikonogoka relax konogoka na komama no nturimwe nya kwa gatoro we kontuko yiro te mami no ajirwe
kono mwanka uchwe kanya kugitata ya kunogoka walita ngugi cie at least mathanya dana ya kunogoka nikenda rukiri witho ukunogoka ona inya ya gwita mbere okay ko ijo juta physical well-being then kia kigutu muno etagwa relational well-being uri wenko tumbokena monko thwe nantu bangi ko kwithwe no chore nantu ukara nantu bangi bogwega kuringaringa story iyo turinga nawe icio kana yantu rimunyete kwaria mantu amanene ngutu itu chantura ukarokerete kana yantu na mono mona kanisa na mantu yau eno ntu uteto tueke mwekuru wa Ngirud kana wa CMA itawa kwaya nuye wakara mundani yaku wenko butumba kwina buri kwaya ko karana ntu wangi nuke kana kagitata nuke keya then kwa kwena intellectual well-being era wa muntu tuyanyumo ngombe okamingira nto kamyadara nekenire oingira muntu omuro bibya kuraki uwa kweni medoro ikinyanyiri kiu mtoneraga intellectual stimulation neraga mukintu kyo muchari nyima dwani ko wira wa chwa be curious curiosity killed the cat but wote muntu horaga mpaka ko nande wira wa be open to new experiences open to new ideas umomagara watirima nantu bangi bakuthomithia mantu ya meru thoma mauku na ritwe na thimu kwina mantu amaingi muno kwina mitandaoni so you know stimulate your brain iwe kareta ikeno enya music itiku rembo uterukirie wine bangi bone sendema bakene nago kene bakene these things are there and then kwina relationships nkaitho ina uplifting kura antu atirima nabo ndegure ba ukuthuria yake ba gwikira stress ba utiga nabo kinyanje sogire keda ni njare gutomo itameye ne temano utigane chwantu bara ba gukiria people energizing you right na ndibo bomba gukenia then finally kwina emotional well-being maisha ya mega mankazi yena gintu tunani predictable mankazi gintu ke ya maisha yaku gintu ya kudhuria na maisha yo ya kali muntu akakua njenu muntu rendete muno na teka wita guchwa giku kai keya mirimo teko geta omichwa ye keya na ndo prepared uye nyeta interview itara kinya birenjere ni bigite tata ni biejite so kendara bikeya uta surprised suffering is part of life anger is part of life yo mierawe ekendo temenene yamono no menye modoro yundi temporary ude permanent kinya muntu endete muno agakua wo akarodori mierere thatu arafu choke maisha ne kairi ko kwero ko ni gundu gikiaga muno no ntuge atuma werewa utekadhure zaidi sidio wewe na kumba ku manage emotions arafu wewe na ntu bangi mirigwere ya baba utethire ugitate egukamata ya death is a very big thing utimba kumyumba uri gwenka mwanka bwitho bwina ntu bangi na yao kanisa tweka very important eno ntu nitoma ya kwitera transition ena bwa watana bukaini nye muntu akwite na nkoro ikagitate ikaorera so those are the things we learn. Those are no and happiness icho na ndichita with the spire of happiness kuni cho tulomaga na icho tulomithanagia na kithomo gya happiness gitithiraga kithomo go throughout your life
nontu mantu ya kara ya keje gita gita na ndendera thank you so much mheshimiwa nao kango chokie siasa ne kidogo nontu before 2022 no twira mantu za dramatic regime iji ku weje wakaraja eka wari ukuona mbere watwira mantu za drama shenanigans na nandi they came to pass actually for the last 2 years ngotike nuthingata siasa cha Meru no kuona mantu raja ithiro tujagita na mbere maybe umba kwithiro kiuga ategura mantu nontu mheshimiwa mwankatha izi no mantu no zakariu actually siasa cha Meru itena rationality ichoke the siasa cia muga antumerito emotion we vote with emotions Neto alingara kura last time anto aba Southiment bambera balingire kura na muthuro andi nkori muthuro yo ai baja na Yunani nkori obakira thoko andharene na manto yangi and iwera watigana ikinyara bodororia mwekoroku you know ambono oke omame ukamake decision yudhuri ukadhia decision cha muthuro na ndiki kyo thugia sasa zetu ni maruru kulinga siasa cia maruru na ndi nyumene tukaya kwirira ino ntolo ula twagitire ngoge unai na maruru na mwire ikanyamba kera wakeya gai umana mwishoni oni ningwa kethera tika thomete mantho kana nditho nduri muno utukamatete ja Meru na ndi na pain in my heart ino ntwa mantho ya ndona itukurithia na ndiko nyakirithwa na ndi for instance itena mathowania ndenda tongera ruji muno na reyembe no ntindo na gutugu utena ruji na kinyana ndi mwenda tiete ndeja nombo 90 yembe north ndaraitha kumande kuma ndikuona ruji rukongero na rimwe mboire cia kwire itigwitata itikuriukwa kona kiroto kya ruji gugitata igukwa itana wangu ya youth denera nene ndene miruji ni Gen Z unemployed youth baraba inaro to hopelessness bati kuona weru mbere ya maisha yao wenda wani tugete wangu yo manager wa youth ati kinyeto kya onge tukabara iria twaro ya nkoro na tukaira tukabonyo rande gurikari nande unfortunately kinya winko na tugweta bwega tugira kwariria muntu amunda ntwariria youth ima the other things weta kyanja kana koromuni kwa kwina ndakenyu ninge mora ikuruba indagiria very true twabekera kaburo at least antwatika kwendi into la mandi boots ntuko ya thoko kinyo ntikuoneka gitate kiendelea kaidi gitabwega nandi there are many of those things na health sector kinya health sector tona humidity level 5 tona twabwakagira tugitantu bateta Nairobi kaire tukareta Nairobi ku Meru na twaka ICU twakanya new mbrokeriku kinya na ritu muntu kundirwa ndawaku itomba gutonyo itendelea sidio many things nyakaburo tawikagira taunini na bero ni World Bank ekagira te batu andika yetiro na te babu bomira babu but denera nene iratu ni Meru ni leadership mbere itwana kyama kyateta Meru Economic and Social Council kyakera tutukuria kedano rashindirwe kanu rashindanire atutire manetori atongeria ba Meru tuchirie Meru etete ata na twandika no Vision 2040 Meru ikaya nyuma ikethero kariata nandi batu tututire mana turatongeria ba Meru kubangora Meru kagitata Meru igeta Meru twekete kwaya rwembo ratungo nare rwatungo rukeja kunoku Meru Meru
And I think that's a very big weakness. Yes, it is. As a community, kinyangera kelema bundu ntu utero gutaga ntu bakweba ni interest itikina kila kingi. Itu twina ntu akuthuganiria miru. Uratumba ukarandi. Yo urawi akaraga nyate thuri. Akawa kare the university miru. Na kareta kemu. Neka ukiana wao ingi sana. Itu kwa nebumiru ina mantu yariku. Ina mantu ya kuthugani. Twenda park ya yenene. Emba koreta tourism. Ejera tukoya Masai Mara. Utukwalia mantu yariku. Jau. Itugete ng'ombe igutinda utatarwaya. Na wamba butu tata na borona na mbi. Itu ekere korindo. Ya jeshi. Gati yetu na isiuru. Kenda ng'ombe shuma na iteta isiuru. Kana shuma isiuru sheja. Na tukali wamba buburyo. Mbana ndo kadikeria. Kila tukwaliria. Ng'ombe iguchoka. Ng'ombe iguita. Kutuchwa permanent solution. Yes. Amantu yeu. Itu geta tukadivia decongestion mutindo. Itu atikiritie kulivia ndo courage. Yes. Kumagitembene manka gitoro. Na kurukwa. Na kuronyamba je 5 billion. Kudinga ti kudina. Na contractor adu wenda tayo baru kwambiria hii. Ngugi. Na kewe kudira yonde. Na ndi utukona kwenda kasoro samwe. Ko ituko nindi antu bakuruganiria. Can I call it bigger picture? Yes. Amiru. Na yora tueta wambere. Kinyamunya netaga antu. Kinyauni labetaga. Tugeta antu kairi. Tukaboria burenda miru karate. Watu akarana tu Vision 2040. Ito karoto chuedera ne kuitangwe karate ulitaye. Ngugi. Otherwise kwa tu tena strategy. Kwa tu rugani ora miru etete. Watu yakakura chetu cha maruru. Tute ulo witia miru mbere cha maruru. Kura kurubange bantu retwa. Akaraja bakuga turi mushindire muka. Amanye turi gu. Ande ivanjindire muka ni. Na waunekata. Nuntu nchina ya muka. Aro nture ni wale ali. Aro wagu ali. Nyawara wale wetu ireta ne intakene ali. Kwa ntu wetu tutu ya nashaza shai. Shamaruru.